mo kan ya me ne nya adwene ba akopɛ ne o ka se Nyankopɔn kora ni ho no o se nyame ni ho afi do se nyame ni ho ho de me ne nya adwene na baby o kan ya o kasa kosi so se empo se wo how bi na se kramoni po na be kɔ no ho no betumi aboa wa kono mu a na ye nya se kotesese ho de me ne ya adwene pa na di ti me ne ya adwene no ye kɔba ma be chiru ma kyerɛ mo me pa chaw la te sofo bi ekɔhye nkom tro ara say even say the prophecy the okai ina so si ezu nto ho sa o ma some limit bi ezu nto ho sa ezu to a eni ono no sabio na so dan kan hye no ne pam ni mfiri krom ho me pa chaw no picture no pa ekofuma wi apembe train ne form na na ezu da mu ezu to ya wose se ezu no so to so a abosom na ewo krom o madi ne so ejo mo se na so dan ne mo se ezu na nto kopem bre na ono kan ne ya eni ono so ba fala tabo sum ni na no wahye no eti ezo na to atu mu 3 days say ahemfo na frɛ no ama na twedwan asa boneka akonfo no so say omu hia no krom ho bio esan say ono a na kan asem opedi bi so ene ne mad da rofrof one ne mad da rofrof anyanyim bi ene ne wofa asem nyina anyanyim bi papa ne dia em say ne dia ne say onwe abusiafo na nu ensu akire bi asante atem heye ye petem heye ye hwena no heye ene e bebo asem ni na so say asem na kupie wa hifie ente bia no nananom nyame ado ba yesi okyera wo be tena se na wo maka ho asem obi so di video bi esane me na ma di ka hu sa video ndida about sa Roman for revelation bi o ma ye na okura enipa ti kwankura edi ko say state obi mu no ebinim so wo mo ntia ase ba mbe so tia ase se osumni na secret wom esumni na secret wom abujafo mama kwaba na paso yenko nature new best man cases are say yeah jakatachi na mo ho ye de oh me ho den say ashawfo emba I mean we said one abeka apart from no any biem na honorable honorable okay also ho ye said one can also come off beka so wa madwuma ne because ya antisa no dey na say wa madwuma hey ni akoso no ya bosofu bi say kramoni be kan say ukase tia prophet Muhammad ye ntwa wuti ti say abosofo no so ma ye word ti say omo so ukase tia mo a on be hwewo nti ma hwe sofu bi na sofu bi so akwa kase na temamu wo say aboso no na ma nsu nto nti wo say kase su pi say emre bi beba edi enimu a esu ni ntwa say to dia ga mo corporate chon ye yasia wie ya ya kodu hanfo no kura je no kama o mo je no kama sa de wo say ye ya che no wa ye mre no akwa himvie no oh ya na ya nko hwenkuku no kwa de anka me ka ba ye ka asem kwa ka pepa ne nka eto ko hunkuku no betimi abua yankofa yankofa na o china hankasa na ma fine ibe o china ne beba bia ibetwa ye be sa twa ne ade abigi wo live na otwe ya beto friends live ti ne be ka ho asem na mum o china no betwa dwan no ho say so me ya mamra na ansa na kwasi de na duru yes ablante nanam ne ma dosufo o ma nanam ya di o ye wie ne aboma ba so ayimfunu o basa ayimfunu o mo ye adwuma o ye binim na di edin bi tatara ahimfunu hu hwe na wo de waye wo si amamre nie o man ne so mra nie o mo ye amana wi a ansa na o man no mra akọ wow nana me bo abaso wayade wanye wo hu na Nebukadnezar bi asem wo de also de mra seye na etu akwa mu e de abu o man no na menim se wo hinye so be pagya kwani ni pa because wo mpa efi e wo krom ho tike krom ho mrante no bufu omufu enu nti omu twa no tukura omuni me kai say yes abrante bi se bet wo twa woni wo bi na de ase do ya wo de emla yenkomla ye ba ye beto aso atefo yi wo fi de ni free a mi di komo ketro be si a na yemu so be kese why new best man meaning say you best man of that as na new best man ya na onipa bia no o ya ade abre bia ya na adesua ho hia research upon research ya na eho hia enti ebasa na abre nyina no etimi eboa ema eduro ne de ekọ nanim
ama de oye no so na etimi ekɔ nanim because unsere bia ya ye wo ade bi say acclimatization emodu but ma me break ni say de bia mo na mo wo ye nipadua mu no o mo nuro o si enkonkokon entia o mo okay o red blood cells white blood cells no de bia omunya ahoɔden sɛ enko ntia foreigners a ɔmo ba nipadua no mu okay no yare ahodoɔ ebi yɛ malaria ebi yɛ dipaye ebi yɛ funu yare ebu abɛmo ayɛ mmerɛ wɔn pam sɛ yare ahodoɔ bebree nti ya na deɛ ɔmo ne sɛ o abrɛ bi a o ma saa ɛmoa no ɔmo ho yɛ de na ɔmo di ɛyɛ foreigners no so nkonim no ɔmo so de bi ɔmo kɔba a ɔmo timi yɛ den ɛsesa ɔmo ho ɛnti na yɛtwerɛ no mu kura mpo no ayɛ te sɛ watu ɛyɛ obi honhom ɛsɛ honhom no timi kɔa no akɔpɛ baabi ayɛ den ate ɛwɔ hɔ wɔ saa ba ɛbɛhwɛ sɛ ɛhɔ ayɛ mmerɛ anaa na oba nti oba this time around no oba ahoɔden bi ɔde ba ɛne anuadin bi ɔde ba no wɔnyɛ very careful a waso bɛyɛ hye ɔsa de backups ɔde backups na ɛba yare ahodoɔ na ɛka wɔn dɛ ɔde ba ɛne nti no aberɛ biara so no sɛ ɔyɛ doctor na ɔpɛ sɛ aberɛ biara waduro ɛkɔ n'anim anaasɛ ahoɔden no ɛtumi kɔ n'anim di a ɛwɔ sɛ aberɛ biara osua adeɛ woyɛ research ahodoɔ wopɛ plants ahodoɔ ahaban ahodoɔ dutan no sini no ɛne deɛ ɛkeka wɔn nyinaa no awɔ sɛ onya no mɔ ɛne nti sɛ osua no mɔ a de bia no obɔ sɛ na ɔmo dane ɔmo ho no na ɔmo so dane ho ɔmo dane ho no ɔmo ho no na ɔmo so dane ho ɛne nti ne yɛsi sɛ ɛyɛ new best mind capsules new best mind capsules but still ɛyi yɛ mɛma yɛ di ɛne nti yɛ ka sɛ ɛyɛ yɛn kasa yɛhyɛ aseɛ no na ɛyɛ local herbs but ɛnyɛ yɛn nso nko a na ɛwɔ herbs ahaban no ɛnyɛ Ghanafoɔ nko a especially local Asia okɔ amanamana ahodoɔ bi wɔ hɔ nom a ɔmo nso wɔ herbs ɛdɛn ɛwɔ hɔ a ɔmo nso de sa yareɛ yie paa ɛnka wɔkɔ China hɔ baabi no ɔmo nso ahaban a ɔmo wɔ no ɔmo ntoto no ase no ɛnti no dɔkta ne nanantiam ne nade sua mu no ɛna wasɛ ho sɛ no akwantuo no a wɔtu na wɔso tade herbs ne bi yɛ dɛ ɛfra yɛ local one no nti ɛno no baayɛ bɛka no ɔfrɛ no new best mind capsules a kyerɛ sɛ adwuma a ɛyɛ no ɛyɛ no a na ɛyɛ ba ahoɔden bi abɛyɛ dɛn aba bɛka ho ɛno nti na ɔsɛ new best man capsules na sɛ ɛyɛ true research ɔyɛyɛ waranyɛ no wɔ Ghana nko a ɔsa kɔ ama no ɔne kɔpɛ nimdeɛ no bi ka ho na ɔde abɛpa waduro no ma atumi akɔ n'anim na sɛ new best man capsules no ɛneɛ wɔm dɛ ɔso wobɛtumi ama yɛ bi kaka ɛnyɛ yi sɛ koraa wo sɛ yɛana obi a wɔ ne secret a ɔde yɛ no adeɛ ɛno nti no ɛyɛ deɛ bɛka nyinaa sɛ ɛyɛ haban ahodoɔ ɛne akeka bɔ mu a yɛde ayɛ new best man capsules no a ne botaeɛ nyinaa no sɛ bɛrima woayɛ mmerɛ ɛwɔ mpɛm a ɛmɛboa wo ɛyɛ natural aphrodisia na sɛ any side effect bia dabi ɛno nti na ɛsɛ natural aphrodisia na ɛyɛ haban ɛne yɛde ayɛ dɛn ayɛ wo sɛ ɛyɛ ade a so nti oni bɛtena na sɛ yɔ wona ase kɔ no sɛ yɔ wona ase kɔ no na anigye sɛm baako ɛwɔ mu ɛne sɛ sesei no sɛ na da bi ɛka ɛyifoɔ no politicians ɔse in the pipeline na da bi a mofrɛ doctor ebisa sɛ nti da bɛn na yɛ maa no so yɛbɛtumi ayɛ dɛn ɛyi so bi ɛna doctor saa question no kora obisa da saa nso obisa da nti sesei no ɔse sɛ osisi yɛ ɔyɛ a ɔyɛ ɔbaa mɛpakyɛ ɔyɛ ntie ne yie paa sɛ ɔyɛ ɔbaa nko adeɛ a na sɛ sisie no na yaw ɛwɔ mu a mɛpakyɛ wobɛtumi anom aduru a yɛfrɛ no new best mind capsules ni bi wodeɛ ne sɛ wobɛtumi anom aduru yɛfrɛ new best mind capsules ni bi da bi yɛka saa asɛm no aho nti yibɔ sɛ da bi a ne yɛ kamfo de ma mmarima no nko a yɛyerɛ fi mmaa no nso ɔbaa no nso meka sɛ ɔsɔre ahomakye na ɔhyɛ ase o ɛfi adwuma yi na praeɛ ɔwieyɛ no ɔtwitwii nkyɛnse ahodoɔ no mu nyinaa mu ɔwieɛ no na ɛwɔ sɛ ɔyɛ breakfast bi o ɛde ma wo ɛne nkwadaa no wayɛ no nyinaa wie yɛka sɛ yɛse ɛmaa no sɛ mo challenge mɛma no what a man can do they can do and do it better ɛne nti no ɔmo yɛ mo adwene sɛ ɛneɛ saa adeɛ a mo so mobɛtumi ayɛ a mɛma no so achallenge ɔmo sɛ ɛneɛ mo so so yɛ a mo nkɔnkɔ yɛ adwuma ɛyɛ yi a na mo so mayɛ de ma support nti sɛ ɛnɛ maa no ɔba adwuma no dɔɔso ɔmo brɛ nti hwɛ so wayɛ saa nneɛma wɔ nyinaa wie na wawie wasiesie mo nyinaa mo akyi mo nyinaa mo kɔ no ɔno nso ɔsɔ safa ne bag na ɔkɔ dwom anaasɛ ɔkɔ ne office ɛkɔkɔ yɛ adwuma ɔwɔ nyinaa no adwene side ɛwɔ no so because wobɛpɔn aba fie nkwadaa so bɛpɔn ayɛ den aba fie ɛwɔ so ɔno koraa naa no ɔsaa yɛ fast sɛ ebi aduane no ɔyɛ de si hɔ no ma ɔba bɛka ne hye ɛma mo anaasɛ sɛ wɔanya a ɛwɔ so ɔno ntɛntɛm so ɔsaa ba na ɔba bɛyɛ aduane no ɛyɛ de ne ma mo meka sɛ ɔsɛ bi a market mu a na wakɔgyina anaa so saa
market we beto ade 3 bi ehia ya ton bi pen tinim de eka wo yama we ani oh what na say na we so aba sisi na we so aba sa na ekosa market for one aka ebi se pharmacy ana make enyu ahodo no so obi adi beje ne de enti bo sa enti efo na na onni koko a bedi obi atam anya wo because stress ne de ayemo opon we nyina echi me farmer na oba akwakoboa nikunu amakoye fuo na den awie no masa aba no be ma eje na home no oba wose okomuka ase okomuka ase a wakwa koye aduane asa ma be ma no ene nkwada no so ade opon we nyina chi esa dru bushi amena anaju de suo mu eho ano so juma no obi kura tibi ka say wo kura nyane sin aduane awon no ode ase there say what the pressure wo wa show o sha say from amapana be pam anwumre say dru anaju so say be si so to wan hwe yi a de de beka so ye kwagefo na ne ode de bia banchi da ho ebo ena sei ena wo nye hwe ena bibia so ade ase ni e complain ni e blame omo but to bia bisa say de wo no ma ne bia no mana okay new best my capsules no wa ma ne bia no enti sa wo person ma 360 degrees wa anya ade akwa na ma 270 na so 180 degrees ya wo ye ho do no ma ne bia no o ma ne bi enti no wo siesie wo de no na so siesie ono so sisie no mu na ye kama okay enti de sa wo ya ono so benya opepa no no so ayde e de ehia wo na emo no se we nyina chi obre no abeda ho timkeja wo omwa enti we yo na wo de enne no ase ba beda ho ena wa na yiya na de bia sa na ye ko bad sa na e ba sa ye problem enti no ye se memma no ema no enom no na memma no so nom memma no nom no na ma ne nom enti obema oji a eye 2 onom baako oba nom baako oba akodwam na ono so kodi dwa na oba ono so enom baako no na also onom baako edi mompo munye ready ade baako no baako fo akoto no munyina monom esa makoto from ade ma no a new best my capsules no na be oba ensiesie osisi no because yesisi mu ache ampa yesisi mu ache enti yehu enti na doctor abre bia say in the pipeline ebeba no afedi ejeba wanya ba bedru okay a new best my capsules eno na beboa 0244 966 043 0244 966 043 0208 288 099 0208 288 099 and new best my capsules na enti be ma osisi mu ba be de eti na se bodi bi fra be ka ho sare tie ai be boa ma na so eti no edin de sele a new best my capsules best man okay say oba yero ho a you will be a man kaza na say go no mo title na exactly e ma de omo na mama say ade a be man timi ye oye za me so de onim oh that is na chire as you say because nyama wa chire me bebre yeah enti nya afi na ma chire enti new best my capsules na do na ho de ne de sa okay edu de to aso na nom na ebeboa ye pa ama hoto etimi enso aba e de ama na asomdwe ba fie ho no ma eno na ye o tire bia me ka se bi se wani je a manage no eno ne agro no sa na mum se wo be ma ho kwa wani beje na oba na de ni je ma na de obua wa wie ne pe adwuma na NCPNC ta I don't know why you're very careful now Mr. Kosa busy cry o ko no wo de also wakra o ko na bo so kwabrane atiesu ezetrefui oba ko bi de be si ni suwa o ya onu no ya enti e ba so on fa ho o de ase onu no ade a obi wi ade onu no de opa bia na o ye za so de ni say your owner the rightful owner to o ye no de ayi bi to ho se dia asem bi to na e ba hawa but onu no so de onu on fa ho dabi and the first time now o do so de o bo ba woni beti no onu no so oba no so sa na ope no enti say do dwen ho won ti ase enti e be fa no sa ya ba be to no enti no say ba ju rasta tiki enti dia eti ano no akon asoma anya ne be kan aso enti dia fa number no 0244 966 043 0244 966 043 enti no follow na esapon obi that's my say obi living home eba Chico Ike scanner ba reprise obi nyina wo konongo okwa Asante Achima ago ebi wo AY Georgia
ɛne Russia doctor nsabe ka bi efigya ase bibi duro fie okɔ Asante Mampon Sewa Herba ebi yɛden ɛwɔ hɔ saa so ɛna okɔ Kumasi Kolinak Dani Herba Misty Herba Freddie Mens Herba ɛna afi okɔ Chris Herba Adiya Pharmacy hɔ nyina no onsa ebetumi akabi na wide way yusu Joshua held you Recommons Vivas Rich Mens okɔ bebi eton eduro bia na onsa ebetumi akabi na onso wetuma yusu nkɔkɔ Ousko B Anti Akobam Hillside baby eton eduro bia mesro odi okɔ asope ɛyɛ eduro na eyi emema yedi the new best man capsules na what wedi eniyama bɛyɛ kama etumi edi ama 95.5 FM 95.5 FM Ahwenepa on Ahwenepa FM TK on Kɛseɛ Mercy Ahwenepa 95.5 FM TK 95.5 Yanu Mutie Obi ni mo bi 20 City wo bi ka wo bi 20 Adisia wu ya mbesi ni awon brano Bitripini patra pechosia dia ni etie TK Asam Kɛseɛ wura TK Bema Buana Bema Batrosio Untie Pia Yengi ni chimo Yasi na isumwetu Adia eba frankasisu. Ladies and gentlemen, I would like to advise you to listen to our Kɛseɛ with TK on Ahwenepa 95.5 FM. Yes, nice way to Adia eba frankasisu. Yes, nice way to Adia eba frankasisu. Jelemiwa Yes, Nyabakosa Jelemiwa Asam Kɛseɛ wura TK Bema Buana Bema Batrosio Untie Bitripini patra pechosia dia ni etie TK Asam Kɛseɛ Yes, na isumwetu Adia eba frankasisu. Yes, na isumwetu Adia eba frankasisu. Susu tietiewa na yasi nyabakosa ni awukika kurano asangati mewu sawun kwani obe man yobi krono bini yasi na isumwetu Adia eba frankasisu. 95.5 FM 95.5 FM Adia eba frankasisu. Ahwenepa FM Okay, you are saying your bokosa. Eti oda sani bi ahwe huye. Wonnim ne obetimi ayewo. Obia betimi ayewo. Obia betimi adi ubone. Enipa tirimu odin pa. Eti se wo yade ana wo moni ada ho pa yie. Efa ba moni agro. Wa ma mo se me mo ho ban ni na no. Wonnim se okata se kobo ho ban a. Onya kwan yew. Enu ntino o se me mo ho ban. Na nyame bebo ho ban. Nyame obo bia ho ban. Na emum
ye fa ne say e phone e save obi a na so obi a o papers o di use ni phone me phone ekura mi de me install wo so na me use me computer o fie me laptop o fie say me type bibi wo so a me print e na me nya enti nya me no ho enti de obe type no no na benya enti na wo bi ngan je say eno an say wo de ene say what was I said me say eno an no da bi edipa hu pa wo de wo to a wo dwadwen pa na say wo pe obi nkoso ana pe nipa nkoso no na edipa bi so dwadwen boni wa kire ma last week me be ka se mu ha be say mpokra wo mo de dabusuan no wo mo kwa no ma asema ya obu ha so dabusuan no obu ha so hwefie obu ha so yesei ensem bebre ensem ahodo yetimi twan ensem ahodo de to so yetimi ede wo ko bebi ya to the sense wo feli ni aka sa wo kra no wantimi amo modene sane mani nyina as a leader you will face it nemo mani nyina se obesre se ana obesre de bia so benya mpaibo a se betu bo ho ban abo no ma no yere no ho ban na watimi akọ wani ya satrase bio ya trase die na yakoye nimu ano no ene de sama hodo pi na ebre so be dikaka ye no sofo bi akọ preach ye our public na ehun koba asem wo sanso na lata issue na ba ye no nemo ene ye major issue pa eye banso asem bi esi o banso ye beka ho asem se ne ame ye bi ni e bia wa ha o se ne ye se ko di bi na eba o se kro ni bi na dika ye banso ye bi asem bia ye banso kro ni ye beka ho asem ni na sabi banso fo omunko wi ade banso hene enko boko no sabi onko ye bone na onye bi mpoda na mo obi na di bone o banso ene ho asem aba enti se ho asem aba enti na se edisie ase ye kan na bi ni eni em ni ti ni ye twam e wa asem kese so no bi se ne ayaye bi ni em ni j ni s ni r no that's the just asebu ha na nya no kure e say bi ni e ni r ti ni na ye twam krobia wodi because ukoka bia bi se bunsu kura so ho eti enu pa ne aseba e be di hu nkomo na sa case we ya ka hu asemi atema fosu ebi si ye ate aseba mi kai obi fa ne ba anyem ne saa aseba mi kai we o mu tie ho no me o listeners ho pa o mu ka asem we ya obi fa ne ba anyem ne saa sanso be na esi o banso we de wa fa ne ba sa fa no fa ase ne nana no mi na krofo wa ka ho na se wo de sadie we tina kromu a se kro na ebo se na adaworoma wate no na che wache no wache ne sa mamere kwanso yenye fie de ana yenye ahifie de ye wi a wo se wo no onye lawyer onye judge so ye judge ne lawyer krampo a o te adwa so o so nananom eti nanam de na o ye nemu de aka no o de be ma ban na ono so ato aso eni ti sana ekoso e banso na answer na e be ko banso case no ya di other issues esisi so bia pina be brawansa ene na kese ensa kabusa pini na ye ne kasa ene chukom akra wa video so nanso no bebia wonam sesie you know ya kase ni komokwa network ni munye ye zera ante ne nkayiye zapeni afidi ejira no so pa o achem manso ahemfu manso we watchem no ahemfu manso watchem no enye manso ketwa meka na makasi su sa atim kotoku ni so se meka atim kotoku e free eye afoso abremu ne odan no mani area manso enkro bebre na kwase no mo enkro na wo ho na bebre na ahense manso bebre etiama ahenfo ni na bebre na hot pa na edu bebre bi kura no ohene otoa etim mechew no mde wonam kro no mde sikan bro no mo di sikan bubo ni ade na ebisi won tro nan ebisi o nkura hudo bebre e wa chim kotoku ni patam eti sebi o se ubo hini bia ni ye na yakaya de sa anya kura na sebi o wade se o ma o yire o busua
eti some po hini bia okwa fa so edi tu hini na achemo de na ekoso na de anu ade pa ese mpinifo ani ba ho na wonhwe ho asem ka yes sir that de asem beba pa enu echi so no last week me be kan wa ha se chief imam Sheikh Shaributu na mahu anamate eno nye obi na ka kire me but ye niam bi e wa na grad hu se nyame ama ne fie ni bi anko na nim ya ye ya na se papa ni firi mu nne ye wo nkrofo bi me se ye aswap ho iswap mo ho mo Nigeria si ya sa buko aram ho sa groups no person mo take the whole Africa a movement bi o mo ye Islamic movement bi no mo ye na sa movement no mo ye no ye say yo Sheikh Shaributu ho na ye obi a de be replace no onye se wono a odi mra ye adwuma odi mra so ebu ade ebu Christopher obu Muslims fo onye na adwene se ono de odi fene ne som nko a asai obi som na minim sa ko bi mo particular som kro na mo yi na eni mo sai na mo te omo na ye mo we nya na so no omo kwa na ye ne kase me amabusu kwa minim bi mu a we nya eso omo kwa konfo kra ho what you say what the make na so ba ye mo sai ase kremo papa bi yenim de bebre na ye yenim de ekoso system num yenim de kremofo bebre na ye kremofo bebre na omo ye dwuma omo die se na Christopher ye na mo ka so mo nko a o kremofo bebre enen senya obi so ko eye papa sofo bi ho waba foforo eno kon ho ewo abrewru ni patamu ho okodu ye no o so du na kremofo bebre agu ban afi esisi ho a wo mu ina ekwa busa wo mu ina agu ban afi si wo mu kwa busa be bi okoye no ayi no ho no obuko busa enye bi no wo bu ku num na ya lagifo no ne sia ayifo siafo ne sunifo ne ade no eso wo ye kramoni a wapie wo kramonu mu a wo kra wo free kramonu mu wo ye malam no ye say serek o we dey say ene ne na so no obe free ho no wo ko bi fufuro no use bible no na so use different thing no o nye kramoni no akon ho poni dienti yo bebre enye no nko na wo ka bebre nzo bebre aso mo nko ni nia malam ho kai ede kai ai bebre kai ede nya chum na ekunya na yakpo betwe ye nyina so eka ba ku wa de boni wo tirim bia wo nua ho nya betwe aka me ma obi asa akwa ba biem ma hit pa hit ma hit ni na ye papa ni sem hu na odi okrom ho no ne kan na wo kan yes tani wo kan efa Islam yes tike kan wo kan masa but ye tana se ye kan be na adwen mesu mi sro mo ye tike ye kan o mate kan na ebe den pa se kramoni be hu se okọ Kristo ni asol de so ko ya asol ende Kristo ni aye ade kra so okọ asidan kra ebe den abeso be gura asol de but tike kan no na ye maame no mo ye nkwada no ne maame no ko butum emie ye tro eno ene o se no ye se ke no nye ne mo ko baby what I say ye timi kese ye timi hwemu se da bi yade afiwe ye esi yade bi be unity entinem ni atwre de amon ni ahohoro udi dware udnum bi yes ene enye sao Quran is very powerful but omayen powerless mana make a chiro ene kramoni malam fono kramofo na ese no enye asofo bi na be na asofo dem fa enye konfo bi na be kan asofo omu bua asofo ko mu bu obubu kramofo papa asofo no me namfo bebre na ya asofo omu so omu respect mana make a chiro tie tirabosum ka sembi o ka sem ma ka sem ma me mo tirabosum ayiwi o ka sembi o se bibi hia ona tire so o timi ko kramoni o le tie nye so asel president mama Mr. ne say Achimota forest ese so ko wura intensity on fan ko 1 million 1 million as in 100 cities on fan ko 1 million so na ko fon ko yaduma ko siada on ko so ti fini ho Achimota forest wofa mi pacho afia man te so de no fini ho
and then she said me percent almost more. There's nothing there. She knew Oboko wo reso we so mo champion. But until we there, we have one more a call na mo kope ban so nya bia. One call so kopa wa mu nya bia. Ah? One call say mo de 1%, one menya me ye onko e bi de kosi ye. E kosi hwe. Be say ko ba bia nya me tumi wo na ya mo a. Full stop. Who problem a fa ko ba bia tumi wo no mo a. Okọ na so ye kremoni. Ah? Na so betime hunu. Actually, the Oyanako, yeah, what do you Nyamwe Suma and no. What has some more kind? O compo, no a cremoni. That's what makes me who the could acquire I ye, and one day the Amawa. Co, no Yamao, troubles no. Or Sassian or the dinner Sassia, or so to troublesome. O to troublesome, Moja Yesu, okay. Sans some of castle to troublesome. And it's ye, Nakuponi dinner not so the troublesome. Tido saka fa Yakopon nankasa ho biem. Edipa na bua o ma bedu se Yakopon ni ba bia o tin pe. O Bible na o de sha asori ase na ewe. Eba bram se ba ma am se da be mi enum de mensa. Mama ke ma ke mu gini ba bigu ba bi. One shim. O mi je no. Ba o de egu ba bi. Egu ba bi. Me je no. Egu dem. Egu. Oni enu na obi ka se sofo odi Yesu din eye wie no ene ne de wojai na obi a me kura de mam de ye no mi ja to yere enu na de ye de bai no o ja se ti be mesre se ene me so question sim pese otutu bombo mu nyina mo fru bi bra o ja se me yi bia amam they tell say say we have to come to our senses they who say they are deceivers o da da yema hu maguye mu nya dwuma ye dan so a ye so ye ni suade hunu o te woni o ba kitikiti abeka bibi a kiro fa ye dwuma o ye ka bibi fa ye dwuma o kun ka bibi fa ye dwuma me pa enu ye beta chen Matthew chapter 5 o hu ko fo gogo enu o ba na chen na ye de na buga ni za son da ye enu so da enu buga da so da ye Yakobon asem obi dan so ye nyame asem ye nyame asem obi ena eye na wo hwe Bible no atwero se ena Peter no du asoro fie pon na no ena o ka se bubu ani so na to onante ene so ye den so mo bi nante ni am fa mo odi a wo de ne no ha fo nyina wo sa ampa obi dia da na wo twem ko 2000 years ago na da so ka e ji se nyame ni hobiem de nyame no odi ka ye no na wo ye so ampa dia on fa ye so nye bi ma akofo eno no wasa na meka. What I say? See it mean Yebidia, and you can't to me and Cassian afraid. Oh, okay. Yes, you know the wound Ginny in the grass or there is no Jesus. Who got that Obama Gofobi, Yamagana, Mama, Mama, Jerusalem, baby, quite from Jerusalem, in the Kwane says, Master, I don't want to go to it. When Jack was the bed 20 grand. Yes, okay, so what? Edipana was so in your crupodi, it's 2 Sania man. So what has more can or see Yami Crampuru when you are what a minute in Yadjane. And because the other audio medical boy now or say, could be a Yami to me, and I be to me. When you cry one other corner of one about contradiction. First one was in a minute. I've always asked you to be a Yami to me when I'm a band and to me, bang. No more. What I see. But you can't cry one more. What can? Come on, you want to bet me a corner of walk, corner more. Who call for a would you do a corner more? Men American of years with net. Malam na ko bebu akono mu so fo na akono bebu akono odi pedwa wa wodi ya enye obi dia wa odi pedwa protect it ema obi emfa nsuo keke mpo emu fom emfa kan emfa nsuo bi fam odi anku keke nsuo keke obi tu de ku mo da mo so na mo ko siara snap e de ko siara snap nsuo keke obi betu de ku tena ho ye toa ina no u project bi a wo ye u bi a wo ye obi edua de wase ye on pese be koso obi bi a wo ye obi bo mpa ye tia ho sei obi prani bibi tia ho obi okra wa na hwe no yi ska de mani didi eso nyango be ku bo ho ban mo tete asem hu aka na fie nko enim masa na se o ka se nyame bi enu ho a tama na o hyehye ye na nanom abosom no na ye Yakobon di na na oso de hyehye abosom no we che se menko amadwum de si abosom first na me pe na sempa si o ya ma me ne ntem kwan atete ene no ma na wo ka no
edane me de se okase bible onyini a eho de me ne nya dai anya se na adwen aha ana me so ma adwen ese me je bible di meji koran di meje bodu aso ye dai edi aha menim se ni nyina Nyankopon baako ese wo ye aya esi the spring being Nyankopon bia ni se Nyankopon omnipotent omnipresent o baby ari ay Nyankopon de o ndi se wo be jon se wo ye sofo na ka si nyame bia ni ho de a se wo ka se bible ne de obi na tro ya na de twase betwase humani nda obi na tro ya humani obi na tro ya de kwa afa so a uhu Nyankopon no se me papa sei ohwe ogu ne si de na o de ne besingu a ohwe mu a ohu de dai ekọ so enti se wo na se wo kan o bible na ohu de ekọ wo kan okoran na ohu de ekọ a ende menu ni asem okay ese mitie ne nsem ni bi kakra wo se ba bi ana se ka me se de wo bobo mpa ye aye den afa na mpa ye no ho na wo bo mpa ye na aye den ama no ese se wo bo mpa ye na Nyankopon bi na bo mpa ye aye den amano husa empire no o ba bi empire no ye dai eko so edimi de me ne papa no ya na danfo a ho ne de me ne anya bi se nyame bi ne ho undimi ka se nyame bi ne ho Nyankopon de ye dai 100% enu ndi na me papa se ehudede ba wo se eja na wotumi na nwum no eja na wo tumi eja na wo tumi jana wo otu nti onim se eja bi ye dai oho edi se onu bejo aka se eja Nyankopon ni ho de a me de enu kwa de ya na ni nya na madam no me ne nya bi ba futu no otu ba ko no se be wi a obekọ ho beto bia no ho de me ne nya bi 100% bo msem kra so ma ho de ho de afa na mahu se na adwa ba fi na ri akonfo no aboso no tutu no se be kai a me be kai se bi wa ha MC bia we na pa foforo me ka tire mo se abosom no tuturu 5-10 years coming no mo tuturu abosom no e ba attack mu sabo kaya o kan na mom ono obede ne ho do you know why oba no betu ade na o ma wo di fi ka ade no se wo na mo koje wo na e mabusu ade a e to oba wo di fi ka ade no wia ansa na wakutu yo e tu di fi ka na oba anye no ba attack o me se me nka se kosom bosom but se o fie na se o mpa bon modi ana mo mfa nko bebi a mokoji free ye mo musa tena mo mfa nko na mo ye ntutu ade de fa nwa bonte fa ja ntum eye tumi bravo tike se na brevi ya na hokan Nyankopon wabo wiase wabo ya wi yes ana wama ya adwen ya adwen no ete se kwasi broni ayeka broni ti abrochi wayeka e bana odi kuda ade atoso ya dia se ka na se ya obehu so se sama na otonwum na no so ye bro sama no oso koye sofo no hu so mokro mu oso koye sofo no hu so mokro mu ye nyame ese asofo because osofo bi a eye na dafo party ne so anse na obedi din no eniema bi o kire se wo nye no si hey sayetre etiro na na jiro ene yes kane no hwe obofo sene na osi eprichi ode na nsese ne bo sene na osi kasa ene ode hwe yo ne memory no ba back no so wo hu se ekwan a ofa so e kasa kire nipa o kasa kire nipa se nipa yes for ya dwen yes hwe ne kirabosom ene okeke ke wanya no ho awio wanya no ho awio tam ntini ope afi na obeka no kra ewom eye asofudie mu e kire mu tike wono kona ni mu waka ekire kona ni ene wo waka ekire wo sensan ho wa yesa apan apan o sensan ho wo ye apan ni tisensan ho ene ekoso nso tike ene wo ka kire nipa nte ase ko asole edwada ebrada ukwiada yawada efiada memeda ese holiday na chese ko afum ko ye adwuma awtu menkene ba nche ne beton a asan na beto correction
for adwene nya adwuma emra ye nkwadaa no tiki se wobɛkɔ afuom aba anadwo na mo kɔnkyerɛkyerɛ sa anadwo na mo kɔnkyerɛkyerɛ bɛɛ no nso no saa mmerɛ wadi die na kɔnkyerɛkyerɛ ne yɛ kyerɛ ɔfrɛfo etumofo na sɛ asɔre kɔ na yɛfutu what is it asɔre yɛfutu sɛ abosom asɛm na ɔka na ne kuro ɔsi we kɔ yɛsɛ de yɛsɛ saa asɔre na dɛn na bɛyɛ ma ɛnɛ ɛte saa ɛnte saa kane no diɛ na etina no ho ɛyɛ no manage me na nanom ho me kan nyɛ sɛ bia media agro ɛnya wadwene sɛ metia sɛ bosom kakra mu kakra na me na sɛ we serious na wo kasa yes any present pa ɛna meka what ya say tike ebra na so yɛmfa yɛ adwene nyɛ de ɛnyɛ adwuma okay menyɛ na me de ɔbɔfo ɛyɛ no ɛne ne ensɛm a ɔbɔfo epichi a ɔka no ɛne ne kyirabɔso no so ɛka no me de etu me ho fo okay na won so a wutie no so o so paafa me de owuo ne nkwa asimani fa nkwa piawo wakasa say wei saa the next one we are yekui ɛyɛ abranti bi a ɔkɔbɔ sofo bi asum ɛwɔ public sɛ ɔkasa ti abosom no yɛntie okay asɛm obi busa me kɔtsen wɔ ho abra kramoni de baayɛ sɛ wɔse wonim na wokasa tia prophet ma de ntwa wuti no yɛ ka asɛm de ka no ha yɛ ka sɛ yɛ fa mbra nsɛ yɛ nsɛm ɛnyɛ de opɛ adenti no obi so preach against abosom na wogyi sɛ wabosom na ɛden na woma abosom na akɔkɔ no ntɔkwa na wokɔbɔ na abɔnten that's the question to ask masa media kakra meka sɛ akwa no wafresh na ohwe a ayinu sofo no oni ahoden because so what's sofo wabosom na ɛden a latadie so abosom no be kyerɛ mo levels so abosom na ɛden no bi kasa tia wa ye kanchima sofo ne kasa odum na no bibi nto sofo ana meboa dia wo ye onu preach edi dia wo ye spiritual encounter wo dia ba physical yes wo je sa kwa no kra no komi komi na konfonesi bebre o se ka sofo ne tinta so ogu nani so ai e se udi ka se obi aka se chia ba se mra ne che no ai wo se ya che no akwa se da ne ka ayidi udi ka se obi aka se chia ai prophet Muhammad anaso obi aka se chia Jesus Christ e se me tiwe se obi ka se chia me papa bosono a de me ka se me ko me kotodwe nu abompa ye se suma no e wo ho de a na otani ya aka se tia no de a onye bibi mi hu se otani ya e dey za e wo suma no ho na me ko ra me ho odi na me no otani ya kokon de a so de me ko police station me di fo edi konfo no onye konfo okay ai se konfo a wo ku ntokwa kra to sa abonten no onye konfo oye ai tramo konfo okay na tramo na no odi yes tramo no ana eno odi e bata se mra nche no ona bo sanya wa ko boso fo no sumo abonte se o kata tia boso so wanya de say freedom of religion nipa ya makwan Ghana ha say freedom of worship Ghana ha ya makwan so ye kramoni sentina kramoni ukakasa tia Kristo fo a na oman ni nyina ebu afu ye nya nsa sanso na Kristo ni ukakasa tia kramo a oman ni nyina sanso na traditionalists what I say nyangopon ankansa okay ankansa o se okwasea ano mantokwaba na no fafa efrefre so tro sa wo osofo no de o preach you ti wo ne kwasea no wo a wo koya kokobosofo wo ne kwasea no ana me so me hunu se aka wo kra no opa so challenge na
opa kokoro busum no ba ko besi bibi on so preach na osu gunsa na na apamu ho a oye muo moni mu anie enti musu bonya asen but tike yan kan okran so okay this time ya na emrante na aba ni bi omo mpa adwumanye yes omo mpa adwumanye oh true tike na are preach na yedwa so omo preach na omo preach okra tike omo ya kwadwefo omo mpa adwumanye no akọ speakers no abegina ho yedede saa me dem omo yesa me kwa makohe ayi mu obi timi de 10 20 cities to atum obi timi de 50 cities to na so nya 50 mienu 20 and 9 na ya 10 55 so okona nim yeah obegina dwaso junction wi ana abakrum wi ana okobogu wi ana obeto aso se beduru anwumre no cho ono afu na we say yes Kɛseɛ ti ebe srom so mu preach a obi ani na kwan okay obi ani lemu okay because nyankopon ose ni osumo what I say ose ni osumo ya ko kansem pa no ni obedi adi no no monye dey mo na su enye force atemdie ayedi o kan say me na me twere enye na twere a na waje so tro enye na twere enye na twere wabom me kasa akwai amofo ni bio wabom akɔhye bezi o akɔ wabo afadi die besre preach no am preach no oh mo ya dia krokro na twi nipa kɔ nyankopɔn na kwan mo ya enye gidigidi dabi preach gidigidi a me hu a na me boafu na makoma na bibia be hye makoma minim osofo bi man na oso speaker ahomache so what ni preach ni bi da ba junction okọ ba rasta ahomache o preach nensem a all kan se wo ye obadwema wo behu se papa no all kan sem all kan ensem tre atiasefo ya se wo tie nensem no a behu se ampa betimi di abo bra eda yen kompaibo yen ko sei na me se me de mere ma nko ai wo kwa asoro no mekwa kogu no sim pam se ne bribi me ye no da so hye mitrim ditike emtu amabuno no fo what you say just nyame unti wa na so nyame ye bi say wa na so nyame nyame mom na esun ye because on na ye suma no what you say ye suma no ko abrote ko ya asibesi ade mama obi ani ho a osun nyame okay nyame mom na ye dey esun ye on na boa ye na wo e dey esun asun no na betma ye no ko suma no nyame eno aka no ono na duane ma eno aka no usini ni ama no eno aka no nyame mom eno aka no eno aka no me da se yenko ye next video eye latte so for na ko share nkom tro se ensu nto wala te no yenko he video no na yentie de wa kiri mbite ba anansa fite we ya ai na so e fam wa ne a abeti mbe suno beti ebe musika 100 million officer sina fada ka ko ne adwantu ya abusafani asante gbate na mukre na so be wa ne a eso mo sa 8 million ene ada sina fada ka ko nne ebonku efi ase wura wuya ntiaso jima na so esa million finu so chike o ka kete so ya na be sina konfia ni an meka na se wona sempa o emo mrato abu fa ne fe mo ji ko bi ate ni ajo male ni an de baba ne na so edi juro ma na so kwa ayi mo so na buchi besi bi na aka kebe na nyawu na de kan ka de nka mo ko se nkwaju na le Pitripini mpatra Kɛseɛ dia ni etie tike asemkɛseɛ wonio asemkɛseɛ wura tike bɛma buana bɛma batrasio wontie no pia Kawe pe ya no tondone ni enye kuze bade ada uruma na sente ele de tremo ele de tremo te pepe okay, the Ecos were channel, honorable chambers, which is kakra, or not kakra,
What's it also what you say? I'm what you say. What's it program. The woman say so for no your fellow Pastor S.A. Patrick. Na asaba obeka wala te krom ni say ensu nto ho 3 years 3 months 3 days. Na say ensu to sa period na enye na so da yen hye no na eno so cha say onye nyame so mwafo David enu atiri no wo se anto sa ye no mu so dia latabosum ni na ye de ba be go bonten mi ahye no because you useless papa the car asem ni wie ye na esu to so 3 days anti 1 day cry so for the kura dwan no ukọ YouTuber so for the kura dwan na ye twa dwan no ye twa dwan guru so je no 10,000 Ghana cedis anam say odi 80 million ba o je na 10,000 also betima tia 80 anu dan fita ba ko adaka ai snap adaka ba ko eno mati say de kuro no say wakasa tia boso no eso to so 3 days oh we say mutete ho kakra na fie mko boss sabde makase meli enepe ana yesu ye no wama ona service anye na yi ana asofo no ana omu ye yesu yi na omudi emfaso wo so hwe kwan meli fa so onyin se yesu kristo awo no na dem asofo na edi mfaso na sa wo ya asofo wo hwa ko ye ni mo ogina ho na tim ko gina late kase enso nto ho 3 years 3 months 3 days ya ede pa na tsese papa yi oye ayi sofo show sofo a ye twedwan agu so sese wa wieye asa obi a woso ye nyame nipa a ukuta bible a ye twa edwan de agu so na ayeden ya mini so obenya nkofo bi atibo nkosofo bi amomo di nachi eze wo ti wo se eye nyame na yi a kiro nyame bia ni bibia nya edai enkyere no onu ana dwen ena odi kan nyame nyi hwe ye edai enkyere no timeme de odi ye edwan no kura na o se kom gi no enwan no bia yisia so na me de me ya se ahemfie ko yisia dwato afo hen ho ne yakopechew we court a so but ahemfie system le se court system o ye wo ohini bia ne snap do ni dwan do obetimi age obagie ahemfie system no bebere na ntase ye wo aman hene ye wo mu odi kro ni do court ye fan wa undimi ahemfie system da dwato afo hen be okay court so say etimi ko appeal okay no so wo sister nananu mabo mabaso omo ya de ana nananu mabosom so awo ayi no ayi latawo no so ma believe o ma je o mo di se o ma me so ayi dey ato 3 days continuous what dia akweka kameme dem ni se enso share de enyame nature but you say o use strategy because na sena enso nto ho na enso nto ho ntino me hu ni se onu hu ni se enso nya ntoye na me baby onya motivation no na ro mo dem ka na so for ni bia lot oba se lot for ka o mo gese na me dia me so me se matai na se enso to de eh nature na ko na de nature ahihye di ye environmental you go to me na nyame so timi di twen aso se bia dwaso for mo ya de we si no me no ma me obetia otudi so se no edi samre ye ti we wo ka se nyankopɔ de nsu yire be saa asase a meme no onya adwen dabi ana aka se nsu onto a se onua bi okra wudua kra etime nsu ye de eto ana nsu na woni season dem kwa no fu pe na asie ana okwa na okoye na nana no abosom timi nsu na eto de mse nana no abosom o metimi atwen ba ma nsu de abrante bi eye social media we bi metimi abodi din because wagidi ye buadi kum Francis no ye teachings bi me penasem pa ba da no kasem bi ehona me ne nya adwene agrada just you bi so ena mete so ka se electronics issue bi na ade na ye na hwinim ene me bi wo ha wo pa it ho ndem mo fa tum se nature eye na adwuma ena bronsam
na ye friend say bronsam no aye nipa na no oni baby ye ye command me ye adwuma wo wo be so ku obi a wo na be kwakọ ye wo enukure wo command asa na ye adwuma wo sabronsam fo jo no obi a yesu etimi fresh agrada eti wo kasa edu ana ye electronics nkwana da bi if you mo fita bi kura wo kubeso agrada no mpe enukure ompe se mo no so obi ye beyebua eto onya so like na unze se obatsesia sterihwe edika so light bi eso a ehwehwe be bi e ko no eti so na ko toso pe na grind straight e ho na e ko ye frɛ e de mawo e ma ne ye yie so enti ente e ho ase se enema wo wiemu no so no yakopɔ de ahyɛ yansa a etimi commande no awia ye commande no ebosom ye commande no stars ye commande no saa ne ma ni nyina nsio ye timi commande no but saa hoɔden no enye obi a ne amede ma no ɛna wo frɛ so a ɛwɔ brehu a wo de frɛ obetimi ama wo kwan sɛ enye adwuma okay anabo tk sɛ ne twɛsɛm no di kan aka sansen wi ato uhwɛ Jeremiah 14 verse 14 wasna Awurade ka kyerɛ me sɛ atro na difo no ɛde hyɛ medimu nkom Awurade ka kyerɛ me sɛ atro na difo no de hyɛ medimu nkom okay difo ya me nsoma won na me nhyɛ won na me nkasa me nkyerɛ won yo won me nkasa me nkyerɛ won atro ani suade hu ɛne nkom hyɛ ɛne nsɛnhunu na won akoma mu na da ɔde hyɛ nkom ditike asofo no bi o ha nipa bi o ha ogina ho na se o preach a e komo ye asofo no bi o ho bet wo be no na spiritual tabafo no so edi na chi spiritual tabafo no edi na chi what you say what kwa oso be mount ma tindi osofo yi be gina hwe nanim nanim bi o do na se kwadwen na mi asoma sa nipa David ya mi spo be hwe nanim asabe na ga na sa according to Bible no cause Jesus Christ no ne no nyam ana want tk want da Bible no se na no nya fe David wa kasa difo ne no nyam no kromo wa se David o se meboa wasi Yesu Kristo ka na ho nya fe no ne anu nya opa yeah David na no so you free we it was there tk ebra no eni wow asofra ngasa no tk ye kese ye come ho nsem bia na akoka nipa bi na wo wadwen se wu tu nipa fo se omo hwe omo hu yi asofo no ehun no nso no o se wo ye nipa wo ye bonsam hwe nananom a kire se yes omo nso ede to me bi ewo because nananom hu se sa asofo no onye asofo papa eye nyankopon to me ana na asofo no ede ye adwuma entina na eye friends en abosom na ewo asase no so egu nanim ase abosom na brenase what says wo to me bi na wo wakoje e na wo de be dey odi ti asore no ti odi tumi no ti asore no e na nipa bi enya gidie emu enti all the be ahanta okay Isaiah 53 verse 2 or say he had no beauty or majesty to attract or say attract to him or say nothing in his appearance that we should desire him sano kai meboa yes enye Yesu asem Yesu onkwe Yesu asem no ka Isaiah ona Yesu aba Dabi no ka no o de yati eti me pesa wo tese se Yakobo hwe nim ana o de afrew David bo sofu we pa because say ko nyame ni pa sofu we pa na ndi asem yes o mu se eje ni ba se ahofan tuaka ene na abosofo na nyame na frɛ mo so se ahofan tuaka nenso oba bi wo ho be ma bi wo ho oba minima ko bi okuru mu ha okoka kyerɛ oba bi so open no wan hwɛ aba bi da ho ye di otia ho ye ti studio ha no mo de twi gura ha wan tk ti ebre ni okay se asofo no e ho ntombo okay odi nyame di na eye adwuma fa me ehu se odi nyame di na eye adwuma se ne 2 Kings chapter 18 Bible som for na Elijah na mo se odi nyame se ba na mo som no a mo me ehu what I say ba na nyame sa pepepe okay me ehu ti motro mojo osofo no enye nyame di na odi adwuma abosom bi o ana okoje tumi no ana tumi no
onu ni tumi na are you telling me say abosomfo no de ometimi adi ntro say so nya me di no de adwuma bosom bi de adwuma ye ho no abeje tumi kan say woni hwe because bosom aye bosom papa na we will never tell you that na me tell say abeje tumi na fie yen ho ye ne ma ye ne guide o na fe o pese o san ekuntia yen de a ye be bre wase mate ma bre na ase okay na say ya ye hu ade bi wo social media na me ka say me de no be ka ho a e be ko akiri ohima ga bi a na oye Ghana most beautiful oka ho bi 2023 yes wa ko wi ade e ma ma kire ma ese bi no bo no ni ade na me ye research bi e ma utie ni kasa mu na saadi we e hankofo obri e bi no link to spiritual ana ye niam bi anso na ye spiritual yes ye wo yare bi e woni paso ye na mbibire na ye wadwemu yare o aha ye wa ko ye fe no kleptomania na ye se saadi na wo so a ubetimi ehu ade we ye bi e bongu aso na ye ofese wo befa ba wo fa so hu de be ye na wakoto atwene bebi ebi kwara de kosi bebi ebi ye spiritual ebi su ye ade a eye adwemu ka eyare enti se ye chi obi na ohwe sa nipa wanu nyam sei ene ade a mo so wakofa na ye mo hwe situation ne kakra na mo fa ndia asem no ti ga na asem ne de mekasa Ghana fo mo ntumbo na mo nya botre na ye hwehwem kakra gotere de boje yo Catholic forso ari viri aibi na saade na omode baaye no bibili na ka ho asem a won kurati kwankura bi a omode hye eye statue bim na ho asem ne de eye story bi a wo akiri pa eye historical issue bi na eye replacement of senior corona statue ne si wo no ni school no na omode replace na yi no baye awakening bi no mposo mo ye ho no menka se Catholic for almost some bosom but we bisa se wona na bi ekofa tikwankura ena ode be hye bebi ode be kire mu nyina wo dom se na ode be hye bebi a akebe boss age so se ne Catholic peni ye ana me pa mo chawo me bisa mu tikwankura yi se wona na bi tikwankura yi ena ofa de be hye bebi mu state na ne ti wono so no eno so na ye statue no enwura fita wo mu ese start num eno di video no kura wo ho a wo di shemu ina wo ho o di shemu na o di shemu for the yen e dey ti no di shemu boss me bo bana wo ni state no ni state wo mo che se tetibire mu o wu ya che na o mo tu no ma reserve ato wo o mo di ato wo for so many years shadem ta fe no mo yi e dey se ni statue na kasa no massacre tin okay se konfona kwa iwe ya nke bechi no konfona kwa iwe ya ka police fo atwa ho ahia se o mechire ba bia onya nipa ntu bibia ni ho kan ko meti ase ana meboa ka bibia ni ho o konfona kan se bia nipa ni wi ache ye de ko reserve e na bra so se ye kuyi na de ya okay ka bibia ni ho a also obi aye ya tro se o ba de ne ya na na be kan enti asebe be obi aye wa ye ni okay to aso no me de kakra me kan se me no mama ni momunyi ti twabre ni dura sana yesu kan ti mama ni momunyi oui twabre ni dura me ni de ere de obi aye wa ye no comparison ma wa ye no I see, Lina, the venue is the same. Okay, you have coffee some. And then, other ones, no, you make us maybe a full line, no. Now, you can for first course, not a hydrogen. A baby, we are crying. And see, wait, it's handsome how they both win now. Short tour. Now, oh, want some car, Wabeka. Buy the coffee some. If you say no air bounce, Papa, you will find ma. As I found off, I can home. Now, bisma ya wo ho eti de okokote wo ho no okwanso wa anko bebi eke okwa mfie eti de okote wo ho no o de betudwa sanse nananu se nyame adom ochena wo be tutwa hunwan o be ye ho mamre ya tike asem no wani tike pitripini patra Kɛseɛ dia ne tie asɛm kɛseɛ na ampa tike me koe
ikoduru banso no asema esi en se ye ochan na otwe na asem bi si ho okay edi asem a ye se papa bi edi amofre no kwaku bosom ye fere kwaku bosom yo je se ne brof ne mra ne kwaku bosom odi hunu nipa sa odi kwaku bosom ato no ho so a sa obesuro so beka na ase otetin ro oye dru obe dru disni otetin tike papa kwaku bosomi ene ya me kese one ne ire ana eti oyere sa to wow yes one ne ma eti efie ba ku ana wa han dan ma ne ire no a one na wo mi no a omo so omote efie ba ku temuye ono ne mba eti fie ba ku eda fie ba ku ho ne ono ani fie ana na ho ne ye na ho ne ye ne ma na tsa fie no mu ho so han okay and wa have different place ho no ye omo fie ono no fie ni mo no ana ono ne ma na so eti ni fie ana ne yere so ti ni fie but as awale da so awale nde okay nti okọ ne yere ho edu anyimra okọ ne yere ho koda tike ono to ono ko ne yere ho koda ayo openso a ne yere ne tibi ba oda enkwala no ho da bi ne yere so tibi ba ne yere de tike asemo esi nyina ne se kwaku busumi ne ba no wadi enfie edumiensa papa yi hyase ya na one akwada no eda me pa kire se odi ono ane ba no ofa ne ba no deferment one ne ba no odi ne da bia ofa no de ankwalati oba last born yesen akwala no se wa wie JSS akwala na nya 17 years papa nda so ede enen akwada no eda hey only say chef 4 years hey efie nani yama ohene ne bu afunu no efie nani tike ye koso no akwada ne ntumi nka se kro banso se papa no hu se one ne ba ne gina ho a no wote wone akwada ne ko abonten se wo ma oba fie je se papa no ebo no ochi ne nkum adetia papa ne se ono ane sin kwada ne ntade ono ane sin kwada ne dross se na ne girlfriend ne ge akwada no na tike avreho sem ewo mu ne se papa no yes ha de ne nyina no wode akwada no ama boy bi nti se papa no kwa ne yire ho na okoda na small boy no nso abeda one ne ba na abeda demo na akwada no nso edi ne bi onna da bia na o jasadia no na tike se twi no nti ya na de yin o so no na ide no ni fada okay o ti twi ni pa masa jade o tike edi ade a che ofri ne yere ho aba no na okọ ne kura ho akoda no ho akoda no ma men so ton petition no akoji bi boy no ne ba ne da no no asa ama age social se tenses ya no de ama no na boy ne na so one ne da e be 4 years ni ana say o say 17 years yeah. Okay eti emra e betimi de adi no deferment wom deferment rape betimi bam ana incest esu wom according to our constitution no say wa ba incest we incest and deferment sa kwala deferment take am because one da na fact rape no de rape no say na kwala ne no de bi na kwala an report tika report we no ne no ya born training it could be rape fada ne ntumi nya dey enka na sani otimi me bu akwada no wa bonten kankan se wa hu so ne abema ejina ho nti akwada no esu adwuma nti akwada no ya o se kwan papa de menam so no madam mempe na so akwada ntumi nka se ekwan we ena ne papa ede nenam so nti madam de onimi se bia etiatia ya anaso kana nanim ka o kanu abonten no ena akwada nke so ompe papa mi se akwada no koda ba bia wa ama nti akwada no ba fie no akwada no ko adwuma mu no na papa no ehwe akwada no to akwada no adwuma mu so ko akohwe no ho na akwada no ka che ne papa se papa ade a wo ye no mempe na madam se de na ya wo ye wa wo mpe no se papa da bia wo che mi di me de bia one ne da o so ya no so kata won to agre
akwala na kan o kan beto so ye pani wo nya akwala no se me nya akwala le ka wo ye pani body wo ye pani tike o kan na msi afina papa no ko na chi obi papa no eja asem no koe na hu excess and entia hu koduru ahifie wontem krom hofo no ekeka se what enim se papa no juma odi no se so wono hwan akoka se conforce ko obi antimi moso enti eba sa no amanfo amunum amanfo gidi ana obi koyi nana asotri tinana nso emie frɛ akwada no ototo akwada no akwada no di tum se ampa one na ye ti e frɛ papa no e bae na e frɛ papa no bae no ahya se no mpɛ se ogi tum na akwada no so no nso ntimi nyina nananom anim entwa ntro papa no ege tum se ampa na che se ahenfie ho de tike ni aka de na esewani me bɔ mi nsɛm mana me tuche na me ntumi che na bojuma na bojuma me tuche waja de papa e wo banso ame che na kontin na unim esempeda nam kotia no se o chana ye be kwa ye nko mehwe o chana nyambo ye esem ya me kotia na o chana nyambo ye nko na bitra me kotia tamponya no ye ko chana ko hwe e kwan abanso se koye nyina mransem na se ko ahemfi a e kwan e do be fa system na fe tike banzo tragonya ya mam pia o e wo se bodi efi aka banso ankonya sa mrante wo krom ho twa loto a omuni wo de loto na be kana dia beti a omuni na mrante ze ompa baba wala omunya na ntiri he kwasoro no akwai wo na ade fi aka kroi ti se odi fi aka kro no dia o so de ujare kro no tike asem no ni akosia na se e brada e ochina e bra kwabra ochina kwabra ananom ehia na matwa omo musuo a abrante no ifia ode abeka kro no omo adware kro no tike na ye fa chire tike nsema ye tete free efa papa no no tike anoden tike me kwa me penese ka me nya nkwala no bi e wa fidie so ochina nyame na me ne o matena se 101 na yakasa na mabusa o na wante ne se me share ntro manimu e ma e wa fidie so bibiri because of the action asem ma warwe mu ne bibi ntino wo de mamusuro aka me ne o be kasa kra on phone kra aka me ye tike me nye de other people ye o TV so a o mo de akwala keto be si wo na o magu akwala ne ma so o mo nim sa akwala nda na Ghana ye tia na obi tiwo yesi papa ne dai papa ne me yesi na wo ka na munnim sakora ne da ache no se be ma be ne be wale sakora wi o TV station wo do be hwa mitimi edi me sito ma we emre wom tike twaso anya nkwada na nko ho tike asem we ne kan bi o na me se papa ne ba pani awo papa ne ba pani awo na so betimi awo aden o ho sen papa na ba bi okwa wade a ni jano empana no betwe a ni jano papa no di fie be sei ni fie na man hyeda enkomudi but wanyini na ni afia nyame boa yebeko ni wanyi sen no tike na ya hwan no nyi sen Ghana ono ya de hwan no nyi sen no na ya de wanyi sen obia wo ya wo ni mu no tike ono ne papa ti asekura no so wanyi sen papa o tike enhwehwemu excess papa no ne ba peni afa o sa fa de ba peni no akwadi di geography no kan edie nenso woni hwan akoka se ana ne busum ne so mfo mo tike ne wo fa asem nyina wa wewo ayo mo keni akaba tike asem no ye mpese be kan nyina kire se asem no wo nananom ho die pese wo kyena no omu wie bibia no a ne yakotwa mfoni bibia afei ne abetena se ne yaka ma nipa because asem bi ho ne se yaka ubi ti ho beke se anasem anase we kra no oko yeto it's 105
Act 29 na okani pi wase se nipa na the 16 po na otiase o se wa antiase o emra no eni wudi also the penalty na wo ho nie se wodi 16 years mpo no wa ba when nada no when you quite less than 3 years in prison more more than 25 less than 3 years obetime di prison tie ne sem ni defilement is aka asem we ho ono no case because ono na say ase da ya ache meboa aha and the defilement issue no so under section 101 act 29 no so and so emra no so stating directly so obetime anya be not less than 7 years and not more than 25 years it's a defilement case because ono da ya say no ba 16 years and the two incest no so o say kura sa case ni sa ho say the rape no be kan ho because enye the consent no need 16 years into no ultimate can tell me so tiase e bia na born in training and so mran class aka ho asem say no so kura be 5 years to 25 years tike o me ko 75 years for me 75 tike nani ade a me ti ya na me bo me nsem e ma nananam say nananam ama a police for aswati nyese bia omo yi musuo ni keke no ma ja no they say abrante no dosu omo man dosu okay na nananam ya de bia san me fese akwara no papa na de omo ba ha yes no mo ye nkete ya sisi no kra mo nim ba bia akwara ni nim ba bia omo free ntinanam pese omo ko omo hu ba bia enkwada na maame papa no de onim enso enkwada no omo nim ano de ba sha ha no o bo matodwe tese ne yerenom ya nto amedi ya nto ameno ma de no ne yerenom obi otonsem fu ya nto anu anu ma de tanan mo papa in fact wo gu wanim ase omo maame no owia abosomfokuo suwon kwan hene otufo so kwan hene na sia no de betu dwasa ko fo na mugum ho anim ase mo de abosom gu ayi mugum ho anim ase no ase so no mudi ye yinu fa satema mu ha so na tike ensem bia meti kra ye yinu fa satema mu ha ensem bia meti a me boti say omo say ai bushani bi se na adwenye asa basa dia omo wia omo basa dia opia otinro ene wa microphone e ma no ene wa microphone e ma no saboda futi bi esa edime we dia ene ye hu na nim say Nigeria dey see here obo say asofo ba 9 ana asofo 9 ye dem kutu ye tuma koye fake miracle bi ne nema bi ana mo complain so aba bibiri ye dem kutu mu no ana obabusuafo ne church members ni perifoni because of common be ana the governor of that area no say o de bubofo abegu ho be kodisi ni say wutibi se bubu ani ba ko pa ko fie wa say kratara to obo so gum mesi na obo da mun spirit na atiko obo so gum mesi no be kodisi ni say wutibi se bubu ani ba ko pa yare a o be kodisi no ko fie we dey short Besi omo da sugum besi na umgu Nigeria besi na omo da sugum yo ara teme tete ka kama ne yo masa tiki mecha ai nana banso hin okay me papa na father okay na mecha basami members mi bi e wo ho honorable sapon oni honorable chi Michael and the producer ba ko ai Evans one ka say ya no problem me oye monitoring ono so say hwebo me chem na father de sem de me na tra efi odwa so se ono de oye justice okay se kwan ya na ni su afi e kwan kra odi call dosu no ya eno ye number 1 oye na se oyo bi ase bi na ni na o ka se na ni afi oye ni pa incest no Ghana constitution no etia ya defilement etia Ghana constitution no etia rape etia Ghana constitution no etia na oba traditional so okofa oba etia se wo fa obi a enye ne pe na de fa no etia se fa obi a wo ye akwala onu ni fie etia na kwa fa so a we wa fa oba wa fa wo fa ase oba no kura wa fa ba ko na we wa wo ye ne makwa no afom na wa ko ye duro ho yere ko ye duro nkrofo yere no isa triski anu de pa wu se we ye de satellite no to ko fom a ebeko chiri
akwana esi etimi hwe ne mu yi edi se de nana ka no omo mo ne ka no enwie ombo ne wie a no mama ayidosufo no so aba be fa no okay ne kwa no na ko gina emra na no ho de enkwala no enye obi na ekofa lawyer na aide amomo aban no na be fa lawyer aide amomo na fe de no ato level enu mu be de ebeboa we say we impa bone for pa we can say we kwa de be you know with the state we impa bone for pa ade awa no anyam brasem se wo ba pa no afa enanya ba ko anami adabi wanya kwadim kan ntimi yesa no asa afa wo fa ase aka ho so na ma mebreba abu ba so enkurase ho no ma ho pa wo pom ho no chompe Ope de be no. Bone abro ne ba yenti. Fufu de. De mu ofo. Ope de afo. So. De mu ofo. Onye. Yes, sponsors de conform ako na kan ho asab kaka na. Ye me ka ai. Papa ai monatu ni di. Na me ba me ko. Ai Togo Ghana Spiritual and Herbal Center. I wo de me offer ase me papa no no. Ai oye spiritual protection and spiritual marriage obi a wo na wa de esem nye dey enye wo sa lucky soap udwale ya utimi ope Canada kokora obitimi ya dey akọ ena omo a omudi edwa no ukodi dwa promise and feel na no ya obi share ne bo we di so na so class utimi share ne bo we ni so to ya how one ya de se ene kwa be share bo woni so be share bo be ni so ye kwen ena awalesem ena sase obi a obi ne atwa asase man so pa o ko a toguga no otente court nso okay na nya papa yi court case bi no bi ena akwantu mu ensem o pese otu kwan eko UK ni o pese otu kwa abada mpo kra toguga no obetima boa mo sada mpo the state very nice ena obi a wo police case onya police case pa okay toguga no ebeboa wo ena adwuma mu ensensem ena yenua no minus no okay enya galam sefu omo ye community man legal ones no ukwa ba bi eska no bia no togu ebe dey ebetwe amam all right bon number no togu number no ye 0244 13 20 69 0244 13 20 69 okay ono sa tell this so ho 020 26 14 906 020 26 14 906 na togo ganyo owo hweso school graduation na no am ko kumase no Friday no masa me ko ho okay and am many eko he all right yeah fe kwa so dem we Great Temple Ministry okay the promise land okay papa Bosha asase so okay akwanse papa ana Father Francis tike ya wada e brother bia ayaresa okay ya de bia ajese ya de bia aje kwata okay patanko na yensa no e brother bia okweda bia nso ye ebisa one on one share prophet one and can say bia me dey say na me hawni okay ni osofo animhwe mudi animhwe na won aka o hawo nsema ho natural okay na o konso a ade a ode ikuta e 40 pesos okay 40 pesos me da bia nso no kwajo misiko tike emergency cancel okay da bia okay ukọ hɔ no a obayama o ha bia o stroke ana etwere otine kwa okay tike se opese ukọ no hɔ no a 0246 42 43 06 0545 92 70 okay Father Francis ene akwankyere papa so de na ye de afiri hɔ aba no yeguso ekoye ni ha ya Ahwenepa 95.5 na ena wo ko YouTube abetumi ahwe dwumadi no so live ewo onya bo Ahwenepa FM a obenya live na ahwe dwumadi no na o say more for your TK we gathered here listening to you live from Odubi No Size Information Center okay Odubi No Size Information Center No Size Ichiamuna I say I'm Mabena from Kumiso listening to you
Okay, True No Size Information Center. Live. Vim. God bless you. Okay, God bless you too. All right. Yes, until we went to free. Ohima Mame Ho. Ohima Mame Grasso Junction. Yeah, Ata Ehokani. Also, Mr. TK, today Honorable Attorney have been speaking in parable. Okay. That okay, we just don't understand. All right. My regards to you. I say, and I Casa Bia say, Casa Kwani Bebubia, almost in for no, almost said Antiasi. Nese, number 4, then number 4, no, almost said Antiasi. It is son of him, Mamma Maker. I tire it, so I wouldn't know. A very calm woman. Yeah, I want to make us a home. I met on the Atana number, you know, also the baby. Massa, and you don't know, and you don't know here. Or say, and somehow can and almost in for no. Almost said that NTS. Okay, now you call a young fat Nature Smart Dental Clinic. Embra also Nature Smart Dental Clinic. One services here oral examination, digital history, scaling and polishing, teeth whitening, using laser, extraction and filling. Nature Smart Dental Clinic. They make a baby na brofkasa potokasa make a baby na I say the fide be we nu ya hwe wo se ase wododo mu o techrama so baby a e fa wonu mu bia ye be hwe ni na mu ahwese ya rebi wo ho no na ye side ni na so no na ye yi no afidie so mo ahwe ana empo o be se twa ne mfoni ndi kire wa ye betime twa ne mfoni ndi a kire wo na wa hunu ne wo se na se empo dodo mu ho no o techrama no so no ye wo ho bia na ye betwa mo ahwe sa so na o pese wo se no ye wo huru so kama ye police no ma ho na ye di so hu ase yina ododo mu yina me ho ye kama ye betime ahuru de ma nnuam ni bia eta dididie e ko kekesim we say di nnuo wo ye sim na ma me kuro dabi o ko ba foso ba huru se na sin na ma kama e ma e ho apo kama na mpa to ti twate no o isi laser no laser ni ya fidie bia ye de to se na so na etwa se na ma na fita eto so mo dia na brand ntain na opesa o se etwa fita obeye dia ma wo sanso na opesa o tu se na de bi sia no so betima ide ba ebi so tu de da e na opesa o sare president so a obetima ni na so dia ma wo fele no so obi ora na se so bubu na so fa bia papai eteti mati grounding utimi bite o tank ani adade na se okọ obe fele dia ma wo sade ni na ebi tibi si ko ba na so no na ye fia we need to be cut them. It was a bra, no less anybody na mana location no. Eni akire bia kono ho ya. Why be Levidana ho, quite filling station ho. Sanso na Kumasi branch no. Oh, Liberty filling station kasi. E ben bia tu farmer kono. Na when number no. Okay. Eti de ho no. Latest man dental clinic kwara ko hu na omo bibia mo. Okay, to be afraid about video to be 0544905161 0249023166 and that's 0596900046. Fena betre wadwene me pato ye no short se na be obi betumi abaso bi aba abetre na adwene me saka wosono maame wo afidie su sese ye wosono maame wososo me pato na ho ye de yo ye ti wala dwi me pato na mo so mo wote se ye ho ye pa anade ya me ra ho ya semo ra ho pa mankwala no ya 30 years le kura na onyini ukuna na nyini kura ko sia de e bro wo de so afa bra wo ble Hello osuma mi eti o yo yeah, that's it. Okay.
Akonfo na bia bi o. Nti na mo so anse. Se ka wo ne ya buwanu. Nti ya o mususu nkata ntia o. Okay, ya da wase, ya misrao. Oza akonfo de bia bi o. Hello. Yes, I want to free. Okay, only I want you. You go with you. That's it. I'm a council home. Yeah, that's it. Yeah, we shall. Okay. What's the lot in here? Me, Papa, no one to say. Yeah, who announced where? Oh, me, who ye pa? You, what's the lot in you? You, Meura, Edika, my member, my boss. Na menchia 10 year yani honorable chambers. Okay. Meura, confono, wadi bone pa o. Wa we mba a wotimi form se mojaduro. Eni hwe he. Mpenifo hwe na omfa na famra kwan so. Na meko kirabosom ne ayiwe esofofo nsam no won. Da bia asasam we mika. Se wunhu bi kura eka kakra ba next 10 years no won. Asore dance yo ni pankum. Se wohwe Ahwenepa FM kura so a astati wo ho a eguso a eye adwuma. Esan se ansoremba ni member church members ni nyina be hu se asore so ni faso because osofo bi obeba bi o se we de enye we so ba o se we de enye na ye se mu kire ye nyansa se de mu ye nyina ebie ni ho asu won faso oti ase okay nti mo ma members no eni da o se sika na o mo pa edi nti ye besre so fofo ne de o mo so ntuma na ye pa no because papa bi enim gise bako. Okay. Minuya, mere heden ni afam kajabu men ko yenim. Yo. Yeah, that's it. Kwasilari, yamena information. Hello. Hello. Yes, I want to know free. I just need you as I'm just dampo. I just put it you. Papa, me can't suffer me diano. Papa Bible no e can bury or some mommy and she you are ready for. When I want to remember and Jenna on the or your petaku edufu pefo. Papa sofu we hena. Papa and do or your sofu can. We good and more say. And your mention from where memu. It does not share and come try anymore. A circuit piano, dinner. And then your member almost put down say ya Marco. And ka then your market is sitting on me and come be. Okay. Na I am a yase ka run is your memu. Ka sense of for enum nyina ko almost nyina kebegu. Kubegu nyina. Nti ya mo hwe ni e wo se nyamesom na ye di nyamesom adane concert na si ye kire no mo hwe ni pa. Ne papa na ono afa na ba. Ene no abon te wa me. Papa no mesro wo skaka krade. Baby and was hard yet, but you would mean baby and was you, baby. I him. You so be and Kamaka said, Jessica, do for any bit me, sir. Look like you make us all cover them, and to me, I know some kind of I don't know. They make us on the or here room because a bush and yes, any Papa, more fun on Famra, so now any comfort as an idea. Yeah, that's super Kɛseɛ. Okay, hello. Hello. Yes, I want to look at the free. Oh, what do you want to watch? Fatay. What me am out for pretty well, night. One just night. I call out Ahwenepa. Just so. What in your year and see night? Into the Panama, okay. You. Yeah, that's it. Okay. Yeah, hello. Hello. Yes, sir. Open the Kɛseɛ when not a friend. Yo, yet you. Bacho, yana de yakano. Yamatina zio. Moke ay majuma mono. Yankazi de kofa obio kazi wodino. So ya kind of could be a more than a super zen of your cofano.
ọkọfa ni chechiri so mfa na je na o papa pa ni mo tumi di over edi wo makra edi wo faze ka ho tike my bo che o desa pa ya pera je ku okay so program ze when tie kra na chese na nyo no de kra ate ya make out so ho de ya kaya mi challenge kakra no mu hu san kwala nso tie dwuma die no hello oh okay fufuru ni so we hello tike yes sir what is that friend to fini o kwanta yo pedika se etio tike yes sir aduma mo bo ne de mo bo aduma pa mo mi yesua bibi nso that's it na sisi enipa asofofo ne adomisifo ni bi aba na wa ye omo se chese omo de kana na na ebu o ma no sede na na no omo die no omo nyere omo no omo ni omo ni sa na de omo ya ne de omo gu asofofo ne adomisifo ni bi animu ase aduane a woni mu ye nya wa adwe se aduane ko bitu ya enfo so enkoye na ko gu ni animu ase obi ye aduane pa na so ko ye aduane fo akwase na aduane na se chese ene ukwa se nkwanta aduane nya den so ndi pa ba ko pe na se aduane no okay tike ke chame mame mage woni nyame nya djuma okay nyame ka also ho ye fa kola we so hello good evening when next free papa na we dey ba no me ba to ye flow se next free careful mo wo dia wo e hola na hia le wa di ba no e kompuana ai o ye disufo o ye di wa ai ban so dia on free ban so ana ai o de free ban so no o na wo butu so wo dia obi ko hu ya o so be dia o be di no ni na wo ho ata me me da ni cha mo me ti u be dia be di o asamna tene okay u be dia be di o papa ni ya chebe ni ya spano pa ya spana amako sawa ya spani ya spana ya dina chukye amma ya kopa apara su ya pala kwani kwa pitati ya ngwana na pala ba ya pe obede hu se ma me asebe na akai ebi kwa na nyine wanyike ko na enko ba bi asa o aye kefu mo aye no ndukura mo ye dey asem ni ye okay ye fa kwala we so hello makatiki yes sir edotini otra yo era yetio asa wodi kanini die na ka okay na me na me tema din se na namu otuna mu din be ko ahifie ese mo bonika fe 10,000 obi piansa na oko prison na se oko prison na bansa na baba fitia na namu die ono etrema din pa nti nso din na nti na namu ebe jo mo din dia omo nse no mo nyansa na omo atna fe na ma banya ma obita ni 75 years no prison okay ate ya da ozo ase ye fa kwala we so hello yo papa tike yes sir obedi Kɛseɛ ya frama Idrisu me kasafre afraso number 1 yo Idris yetio yo pato kwanfo na wafa ne papa wa mu japa wa sanfa no anya sem ketwa pa miami mu ja madia wo me ba ya masan wale no enye kura anu ade papa enye ka ti sa dia nde ka yuase ni dia ka unia ba kura pa ka obeti masan wale no ba ti noma na mu ye ne dia mu sakira na enye nti me ka cha si yuase no se force kwafo kom na omusum tete aye sika 17 na omuba yuase enye se omuhia se ombeji ye nkwa omuni nyame ye jima me count ho ye da se okay me fa last call away na ye nko hello yeah when you na free yo ama ye tio ya da problema kwa ebi ya family ni wa ya koto mwi
obetumi de na bosom ne kura wo ne funa dan ya me ne wo ye wo ka the bosom as my people intina be ma kala no wa tumi an na ya ne ye kasa enkate ba ko etimi se enkate de bui onze nipa ba ko na di boni o ba kata konfo ya wa konfo papa ya wa konfo sa tabi asofu ya wa konfo ya ene wa konfo ya boni intim de sa akwana wa di memba eti wo pasere die wo mu di na temo ka straight olaban ever ko mu man tie plan na ka in theory ko chaba omo man kom for olaban ever so the private near do ba e do wo pasere kuna ni private near for you within it. Okay, yo, yeah, that's it. Yeah, Ghana boy, what do you think? My phone with him. Why? Hello, Ghana boy. Aye, wait a minute, we with him. Yo, na be able call. Yo, oh, yam yadom. Yo, it you. Yeah, me yo be able to say nyakwa, me bwana. Taba pepe. Ko fu bi ni wa ala suma bi ni ba ka je se ko pa oba. Dabi obi ni kura na say on suma kura on kan to ko fage o. Ye di pana ne ko fage spirit bi an kan to ko fage. Masa e ko no bone ya u ko di ko no bone chi ya o ka se suma ina nyakwa. Asa be mai on fa mara kwa so pa. Enu ano no. Kon for was segment for e ko papa di. Adai. Ya me shira pa. Ami shira also Ghana boy. Okay, e course no de we for so ni na and then crofo asem kan na membre no aso nemum ene special wish pa enkoma doctor Nanaji o chere odi birthday doctor doctor ni birthday o chena e to chere be hemu ina o chere de be say special party o fie enkoko mienza no ye be special party o fie o chere de doctor Nanaji tambe o se enkoko mienza mi o chere de whole day na eti ye oras bi be yana na pana ifuro ko no ye be ko ai bounce no ba ye ko bounce no ba ne abetena se na doctor Nanaji nyame shiraw onka ho ma onye kese onye ma ye kese pa uhuma fam bibia opa bia no emre mu ma ho na atafu bia na ni boni bi behwe bia no ye frɛ nani obi o betu na mo boni bia o hu bia so enko no ano so Nanaji nyame ka ho no shiraw no mo kuduro sa na ko school wenim na bu adwaso man so tike ye kon ma mencha aja usu na usu okay o subua na ja komia one ne papa ko finyame o mo so na buam okay ma mencha na najiwa wala akonfo wen choba nka nko dem se next week ne ebe mana cheche sa tike ma mencha konfo frempoma ono so abus ya jarago na ma chia konfo kwabna na ma chia na agbana e chia mo nyina omo fam sunsun entire echi okay masa tike se odika ka sa asemasi kwaben eyamia me kwaben di kuro me papa nana obia akufi waka ensin agu abre aduane so eyetel September ya wade be na otwe ene bidi nana na wotwe da no o kwaben asante achim kwaben ai ufridam pa na akoho school park no so ene bedi na wotwe da no na wotwe da die no ebe hasia no pa nunsia akowie anwumre nunsia se besre ejamfo ne aboafo se omra kwaben na omijame ena ye chairman no wa MPP chairman no wa won se papa no okonanim isi okọ retirement ena osan yare enti woka retirement no ne Thanksgiving service no enyina abom the 13th September ano so asante achim afo ase Apostle Salvation Church of Fancy, a whole any Babylon, the Source, Duha, Yina Yanko, na Yanko Jam, Yanko Boachamanua, Yame, independent on Bayalia, or Messa Cokum, independent on the Bay Marco retirement, and Yabako of Fancy. Okay, what's your call for say? Na check a shepa, come material for one material ready na. Is it to Jesus of four? I throw Pastor Samuel Buama. Eno hukani Mrs. Ruth Buama ena Agabo ana Madam Vero Buamu tieni na jirifoni na itaka sepa kwa bamu asfa so cheche mu na ase dika ka se Dr. Nanaji birthday yame adbo se ebe dwe o dancing ho aja kwa be sumani ani Mama Dora michiamu anadwi tazo na awe fate
Abuja Beauty Salon ene na adwuma fo yina Saudi America obi bia oti adwuma de ni bia entia kese koma Sandy baby ene wo mo a wo no mo ani mo yina eye Madam Adwa Kunadu efo the celebrity kubewura ozubi chao obi eti adwuma de bia entia kese koma metimi mbodi ni na ajakwa me Abraham ene ho kani ana na Abraham no kani abekobon musumi chiamo anadui Doctor Roger what's your birthday we dey kwasi mi chiamo na enu acha me do etwato enu acha ohima dwaso hima e ma me no enu acha wo abuom entia kase pa nkoma nyame ka ho no mo ho ban omo mo tenase e wa hondi mu na koso tu omanefo eno acha michawa na dwi obi otejwa de bia no entia kase koma bongo man na de me call aye social media all the platforms producers ahodo pina na boa midwuma die no that's fine entia kase koma ami adomo a ye besa tie ho nka biem e meka chi obi anse hwe nwuye emfa ho ni nipa kura wo de nam empo abotosefo bi kura wa adwempama ho esi ufiefuo ye very careful nipa ho ni nipa ye bad nipa nye enye obia na pese be hu se obekọ wanim enye obia na pese hu se ukọ wanim enye obia na pese be hu se ukọ wanim empo ebi kwa se na osusu no amamusa kwa bi be fasu bi be track down e ma na san ye no ho sa so obepo asem oboa ebi mi ye bad etumu moni na ho medamu ina ase adom dom ni ya ye besati ye ho nka bi media ni tk bye bye